Radio West igana katonyezi ibiri noho turi erizoba n'uramukaga. Program ni shitama kutebeze. Program eji ni ngenda mbizusiye nebere ya Radio West buri uramukaga shamunana kuza shamunana n'icwekere kureta embozi z'abantu batari bamwe na bamwe barukutebeza embozi zabo zitari zimwe na zimwe. Miwono basakorya herokwe oine embozi y'abantu barukubasa kwegeraho ninga erukubasa kutama abantu amano kurabo mu mbera yenseje. Ninga no basa kuba noraba omukintu ekyo kuteka ngo twashita ha Radio West ninga embera no basa kugira abantu kuba kuyambamu norabira social media zitu Facebook Twitter eyiba kweta X hati ningo kurabira namba yanje yesimu 775865759 kubasa kumpikirira tukatekaho program yawe ejo niwo kagamba hona n'abantu abahurikiza bagamba mpurre. Erizoba twatayayisa kutegeka Ivan ogu abinti mbamumanya nko mupakas baje aine myaka 80 yobuto aine omukazi hamwe n'abana babiri. Baje nebamuzara rukungiri omurubuyansha kandi nomutabano wa Baje John hamwe na Tushabe Rose. Ivan ogu no mu bantu abatorinwe omumpaka eza pakasa awado mwaka gw'2018 kandi impaka ezindi zitebekanisibwa ekitongole kya Vision Group zirukwetabwamu abantu batari bamwe na bamwe barukubano bakora ebintu bikuba nibihindura ahamagara g'abantu. Ivan obwahati nakora omurunamave omur Kampala kandi akashomaho yashoma degree ya community based rehabilitation ahari Kyambogo University yakorera aharikira omu office ya CDO atakatandikiraho production office ye aho arukora za uniform z'abana enkito enshaho mwe n'ibindi bine by'amashomero. Ivan ogu obuyebera yumcha omusiniya 4 akatandikaho okutembeye engoyi abinjira muza kuwebuza wakana akutembeye atengoyi kandi arukushoma. Omusiniya 5 ninga siniya ya katano yebe nasho obwe siniya 4 kana shomera chamakanda siniya 5 yatandikaho business yo kuguza amandazi. Abana bari ahero uko bari musiniya 5 no yebuzano basota kushoma kandi okagaruka kaguza amandazi obwa arukozesa abana batahibe abuyebere nashoma nabo bari mu kilasi za hansi no gwo mpakasi. Omwanjo wa program eji ndi Anita Masikaka nani nshabango munyikirize twakira mpakasi mu program eji atwegambire ebintu ebibone bitwamuhuraho abasata kubikiriza omagarage g'imyaka 80 nakwakira Ivan mu program shitama kutebese. Webare madam. Amazina abenje no bamanya nko mpakasi baje kandi kachago nkubasa ko introducing no kujango ndiyo mpakasi ndiyo mukozi abenje bakumanya nka hasara ninzarwa buyanja ngoko wa introducingire ndi mutabano wa Baje John na Tushabe Rose ninkora Kampala nonyine production press namave just next to Metro Bus Factory. Okay. Tuinena outlet wegere. So ndiyaha mpaka so no ha umuntu na mpaka site ntumanga bapaka sinaba kulisa. Kachako nkubasa gamba ompaka so umuntu kuba kweto mpakasi abamwe banyiga bareba mpakasi nkizina rubi nayango nkabapaka siba abakubanjura MCV konka ompakasi omurujungu nimbasa kugira ngo is a person who is trying to create a living through hard labor or through any kind of labor work. Kuraba kufuna sente kuraba omukukoresa amani nengo kukoresa emikono kufuna sente. Nariyo mpakasi ari kugezo kwenda kuchanginga omuka kwenda kuchanginga ahakuruga kwenda kutekaho nti yagaruka omuka amanyengu ebintu bihindukire. Opakasi obwija babutandika ryari? Opakasi nkabutandika kare ninjya nkandirake opakasi nkabutandika kare obuna bendiyo mu O level nkani ntembeye ngoyi
so nzo mu kikomera nyamayenje ngure engoyi zireta ishomero abana mbahereza ebijwaro bampereza sente katugambe nagura t-shirt 15 ngisa ishomero umwana ampereza kashansho wanyategeze iwe sente ukozi yangaishe zo kugura engoyi so ekinabe nkora itwite tukatu ino mugisha go kugira ngo kuba batwa fees kujya depositinga a bank umuzira kataka kusheshura fees akakugira ati sente nzo iroko zirya wanyategeze akutega so nyo kinabe nkora kankwadaga tugambe tusheshe mutwaro 15 nashashura mutwaro 12 nsigaze mutwaro 3 kama rero wanyategeze nyonzi teko mu business mutwaro 3 ncheza gurebe nani nyenda neza zisate zo fees mpikaninchishira aboja fees tubagizana sa ne basashika point buri so nsigaza data balance gurisa data balance ngumane ngoro buntu so abana bamanya nko muntu ori kubajeka so kako kubana ukora business abantu bakumanya ngo yiwe n'uryo weki no batakagarga kutegana kitari cyo kugira ngo umuntu ukore iki nyencha kayo bakore iki bakakumanyira ikindi cyo mwene ukatandika no kutunga orders yes ushanga abana no bangambira ntwende ikintu twende actually arona ticho bwanja ngo naende jacket anyadegeze kungasho muziri wakana kimanye cyo umuzira kana kimanye kuba mu holiday ubo abana abantu batambura no baza kutayaye mu holiday no bagira bati nyonka mbanye ne kaboti kanje yibaraza umuka wow so muziri wanje kana bakora ki nibacumanya ngo nyina kabotike harimo bwa pieces buke abana bagumana bijaho bagure ibintu umwacu bayibine nk'emukuru bija bampangisa nk'empare n'ingengito bazomukoro bagareka babagara so nuko cyatandikije cyo cyo pakase ticyakuteganisa mu kushoma tikiranteganisa wade mwenyu kushoma kwanje nganye n'umugisha icyo kintu basagamba nganye n'umugisha sente tuziranteganise tubarambingireho nashoma nazo mu kuba Oliver ngagishomera cyamakanda secondary abakumanya buyanje Elevo nagishoma makobore interesting rekunashikire makobore ebyengo inasha nko abicendeza kwa nkenda nti Elevo concentrating munonga bitabo icyo naniza kubuza kandi cya ukakorota Elevo nkenda concentrating munonga bitabo aboja nkani nyenda nza university ni yabe rugori yanje so ekinakozere tukatwinoho abaguze megati bageta MC Suite Bread timanye yabe cyo bahoro kongere so tukatuzaho batuguza itwitwe atankanye nkazona agamba na manager nyakampa za damage nozumanye ezo kushora zitashora je kugira ngo nefira pana nehurire konke bora kushohora mu shape ya pattern iba kwa bene yes ero ku meeting market so ezo baba ninye bazibikira banyetegeza urakashesha ngo manchera nijanza akiri 12 nza ishomero ikima isankantoroka kandi uri onboarding yes ngandi onboarding kana n'ikindi chance yituma kubore bakabata kuzibira kuri ba gate ukora ba gate ushobora garukutamu kandi uri onboarder yes bakabata turi meetinga entrance and exit so nshora ndete bintu ngaruko mu ishomero arma abana baza senior 1 senior 2 aba active so mba registering abana nkabatano burdom tukatina dom zitano Nigeria Tanzania so burdom mbona mu mwana eshezo kunyubushira n'abantu bende byo kunywisa so mwana babaguza burdom akarimo mwana uruguza omwazo bakore icyo stilo kunyobushira bayijanka za sheyureze kiro banyanjure wa investor banyanjure sente the next day nkore icyo mpaka so nyo mama wanje yakugira ngo akampo pocket money ndukushoma nakujya ati ukushoma kwa iwe ideas izo kozihe ati nyowe tukakora umutawano buyanje ejito ryo mutawano wonye na muhanda so ukuru umutawoni cyanyamba
okwigura umutwe kana n'ekindi kyaresire ekyo okuba omupakasi munonga mama wanje akanakora kantini ya St Paul Secondary Katojo so omwe nkibantari ishomero tugenda na kantini kuguza uri kwa gukora sente zikushasha uri tunanye nite ozikora so mbweni yashanko wantu ara makere nkibangenze na wa kantini mbandi nkoro makere nayega wanyetegeze so ekyo cyo ubwire bintu nicyagambira abazire ntuwo ine business di introducing mu mwana wawe umwana yakura nazo mu business nikikora ki nkimuyamba kwigura umutwe ku respecting sente ubutazana sa sente kuzayishema manyo nyenda pocket money mutwari 10 manyo ushanga umwana nyigira umutwe aboja narebisha ine sente so ko introducing umwana umusente mu business akiri muto tumuyamba okugira ubwenge bwe sente bitari byo kugira ngo atu warwara ninga wakura ngo hatabone kuteka umwana mu business nozaje umutamu agirye eshikenef ushange no mujuma ine mico mikonka inshobere beryo iyo muziri so twaruga makobori twaza chambo business ya thriving yagumizamo kuna rugire makobore on vacation yecha mukaga ati nagaruko business yanje ya Olive kongoka kora yesente mu level accumulating yes nkakora ubusente no mabona nzizitara sente nyingi nziza survive kushango ine mu mutwaro mu show ni mutwaro ebiri girlfriend omaye yachibiri ahusigaza kanani hada norema kubore kinde cyatu ya mbere twaturiyo musingo so ibintu byabishye mbwenu mind keba ne betaro so kuna hishiro mu vacation y'icya mukaga atanatandika busa muzeyi wanje na mama wanje bakaba supportive munonga so bambuza mu vacation wenda banokora ki noje nyenda gukora boutique muzeyi yampaye sente na mukade yampaye sente nyebyo kwinga ndabigiremo so ngumanyije akagarama nakatari kagarama nyijangurengo yaba bakwate ndubota wachireba nzabo yanja ndeka mudara gwanje so mbwenu bamanya nko muguzi wengoye so okuza university nkazayo ndiyo mpakasi ndumanye cyo gukora ntaru kwega so kuna hikira university ubwo abana babire no bantu bashoma omukasheshe nyo kosi yanje nkagezo na rent yabe yo mwazo nakora ka boutique bwegerere wanyetegeza nakora ka boutique bwegerere kache so nkantamburo nkoro mukasheshe shay kumenemu ntambura nzayishoma uzachambo nshoma imyaka 3 koraki yoho luckily enough kuna mazere kushoma nakikanimbo n'umurumo hari nakore internship kira advision nabona umurumo mu office ya CDO but connecting na NGO y'abajungu abakurebera abana imfuzi bw'abantu nkabo so naba exposed mu community abantu babera batanu ba living bata so nareba situation y'indumu erunongi n'umuntu ubutasima mukama abantu aheru barukubitima wano utambura nintambura nimbere abantu nabinje nimba hosting umushitama kutebeze nibantebeze mbozi nkese yes abantu barukubi so kunabendi yuko naba na igroup umutwe gwanje ate na rating n'ebintu ire binkore bya fashion naki abantu ko kutambura mbyaro nareba abana bakurebera abana nibatambura batakujara ngito cyantera mutuma najantiye abajunga abana babemba rebera yes batakujara ngito nkitambura ko mbyaro ndabana nibatambura bigere nyivuze nshushu gumurembe gutucurumu abantu bakitambura bigere kandi muri Kampala ushango umwana jure mpare cyo cyaracubunu so nayibuza niki kitwakubaza gukora nandika proposal
kuhandika nandika proposal engeri yinkubasa kuyambamu abaana obutatambura bigere kuba kutambura bigere barwara enzito kuba kutambura bigere bazo mutoyi toyi nesisikire barbato obuchafu barware bigere bagenda mu njura barwara obugeregere batambura bigere batere ensibo batambura bigere amahaga bacumita. So nahandika proposal m'ebintu nk'ebyo abana hano bajwara engoyi zicwekera kibuno nandika proposal abwaki ebyo nanabibaho kana nayoreka engeri yinkubasa kubiterezamu nukwe nabire award winner wa 2018 Young Entrepreneur Vision Group. Which was participating. Yes, they were sponsored by Chinese. So grant mwe batwire sente zimwe batwire. Lucky enough nubwo nawe maze university 2017 so 2018 naba winner nazi injecting on business nuhuinda ati anyetikeza so bakakashinyizinga hi baje mwana wanje ikinkwishikeze sente zikaziri around like 30 million. Yes, so twazikoresa twagura machinery zengito twagura machinery zengoyi so enduga mbere izoba ntu providing engito Karamoja region free of charge ntu gira at some percentage kwenda aro organization yitu ku incorporating nayo kupataninga nayo kureba ngo engito tiyarenga shinjo mutwaro kwengito yarenga umutwaro abazire nubabone umushara gwe sente nje ningakiza kuhinga umuzizi bamuhereze 15 umwana wenshi manyise atakabasaje arengito ejo no muchikora Karamoja region yo kaningana nabyange bindi so far tuchari Karamoja kunga tuenda kuturwane turebe ngo bushenyi mbaro kombyaro kabare rukongere hona twarengwa abana tubagira uburwiri tubagira bacteria infection tubagira nkoja bigere tubagira nsubo wanyetegeze so turumuntu tugize kurebe iki kintu ingeri twakikoramo twapataninga with more organizations to creating impact in community kana n'ekindi to empowering youth with skills erizo bamenyete myinshi tubinemero no mara university bagaruko mukabarwana n'abaziri orango mwana yatemanyina ngo naendita kabugirisha kamuhitaka naenda kuguzita kakagura pichi anaenda kugura pichi epicha kijugura giteka ari umuzara bagitera wanyedeje ninga funa accident the next day agarakaye kuguza pade yindi so shanga itaka ryahwireho bagura mapichi abana tubachikwatagana bazire babo ahabwe mbara yemerumo so nyoni ndegateka okuhereza abana eby'emikono umukore ngito kora uniforms kora MSP kora amashaho ebintu nkebyo neberetera okurwanisa obugoro kuba ebintu ebyo no bashomeseza nkaye ndubashomeseza namave Kampala kandi with time kama ya mbere ntujja ku extending services konoye so far tukutagetinga munonga cye sente kubantu manya abantu tubine sente so turumuntu reba ntubasa kuyamba tutabantu batashashwire sente kandi bakaboneza skills so tuchandika proposals ntutegateka twafuna funding abantu nubaku funemeramo kana n'ekindi ntu empowering youth with mental how can one imbasa kigamba nta okubahumuriza okuba encourage mental health kandi muntu tugete bya mental health okubahumuriza yes kubahumuriza kuba encouraging kuba empowering kubagambira ngo nchibasika kwana n'umwana no kumuyoka mutwara umutekeniko katugambe kahaya ninga chamakanda tekeniko ninga tekeniko ezinde ziryomo akashomo kombeka akashomo korengita akashomo kubazira
utamempowering takabikora nazashobora shika nagira ngo nyonye ndaza Dubai mindset numba yamba bya mindset. Yes, mindset setting and empowering. So such empowerment ntuteka na yari important tukufaga twara umwana hantu utamencouraging ukamwereka nti yaba optimistic ibintu nabikora ki nebasika konka hati umupaka se wa 20 wa senior 6 hatwe ya university ya gumzamunane ya ruga university yaza mu kore nkito abwati iwo toratunjira mu challenges. Why didn't you give up? Anti ngoko nagambira challenges tizikaburamu konka woine omuntu wo kwincouraging ngoko nagambira muzeyi wanje n'umunywana wanje munonga obona challenge oyenda ngo churugeme cyorumo manya ngende ndondo murumo Dubai shanjende kata shanjende kongata muzeyi wacu kugamba tapana atugumisereza ebyo nanabikora ki nabiza ko so oteka oyongera kuguma konka wotine muntu wo kugumisa no churugamo nico rukureba mbwe business yo kurebera kanje iki nakwibiza business yo kurebera nation kamaka time kintu arachimanyaka yo namaka byine mu buzari koko bariyo maka nobona obuzubu bwingi munonga katugambe kampe example yo mukazi umushija ya namutera umushija namugambira kubi umushija mutwariza kubi umwana rugiro muka bamutesa ati ahura byamutama abamwana beita abamabwe babatakendagara ko mukabagire ngo umuhara wanankare mugomaka ashamaza amagwa za Kampala za kweguza konkati ya kokuboye no muzira kujya gumisereza umushija nakwihinduka no guma anyite konka woda mwino kugumisereza no toroko makogenda abantu basiga bajya ngo umukazi karekera abana bazire ubwo nayitegereza konka butu bamanye byo kubura bere so same applies to business ko kuba no gikora nofuna okurabisibwa mu kwinji munonga icyo nico cyaba kiri kibuzo cyanje cyo gukora taho iminyeto mingi ebirebi in challenges nyingi munonga of which youthful age yawe niwe ni manyango okabirebaho so my ikibuzo cyanje biwo kabiraba mota because eminyeta hero kweturire hati kandi ine challenges nkeze ziwabasize kubitinga yahura from you nebasa kugira ko yahwerwa shano basa ku kwenja breaking challenges nkazi ka amarwa yes okuzomba kasi yes having very high aspirations kandi orukureba tine chikutambura the economy is bad obwa hati tibiri nke ebyeyite byira so emyenda hero ko kabe no jigambira ki ati ntakagambire menyeto ninzabanza ngambe n'abazire ati abazire ngoko nabagambira ko kuba no kora business ninga wo ryumaka nofuna challenges nyingi ebizu byingi munonga kunga ko kuboyi no muntu akuryo mwibega naguma nakuteresa umukonko mpaka si wararota nebitambura bita omukajo wani murumutyo kwemera bweno shango muntu yakushika hi yagambe byakurabamo kandi eje minyete yo kurebera nabasa kufuna kizubaho n'amabare gamba afe nacyo mube muri yo murengo mwana yafu nubo binja bakomitingire suicide wanyategere so
ekindi okugamba abazaire baine okwesa munonga abaana abazaire abagadiana abakureberera abaana abashomesa nyo ninteekateeka kwesa munonga omwana waguma nomuteerera aishomero mutamakeera harata manya nibitambura bita omwana aba open niwe akibona ekizibu akugambira kya kitari ekyo odakwesa omwana naza kweshanga yabwine environment imbi aboja ngu taine baziire bokumugamba ninga bagadian bokumukoraki bokumuguidinga azo mu environment imbi ko kugizamu affectinga in your growth and in your performance omukukura na nomukukora affecting it ofuna abana abakunda zombara wakirebe kintu ekyo ofuna abana abakunda kuresa ofuna abana abakunda abakazi ofuna abana abakunda okwiba okuza kweshangira omwana wawe yakuzira ine mico mirungi omwana narese omwana washangira ine mico mirungi omwana nasimba maraye omwana washangira ine mico mirungi omwana bamukwasire ngu yanagwa boda yamutuga yamuteekamo mugo omwana wase no reba omwana ngu nasiba ryo musinza rugire mamino bamutire orubaju rwena ine enkoja misho ahendekera omukono nacokomba okuguru mbwenu okukuza abana tikintu kyokuzanisa tukufaga sinduka omwana okwe akafaga mureka environment is affecting abana munonga so kuguma nomubehisa nomubagambira nomubahumuriza nomubeshengereza koroti yise mukama omwana yetera omukifuba omwana okiguma nomwesa munonga omugambira manyaho okuruga omwana yatatira omutwe cyo kugira namanya ha kuruga eyindi okugambira tine cyo mwana rukora kuba nakushanga abana abakuruga ombagiga abakuruga nkaye ebyeya kuruga muka imama we yarukusiba natambuze bigere mama we yakuraro mukafuha arukuraro mwibata rukutonya arukuraro omunje etine na bucyangareho bimwebwa ngero kumukika Kampala cyo kifera kimwe ndumugwenda kwijuka yes twebwa complete rabo mukatu baruga bari munongo mpaka sintwenda kwirira hihi nangwa no kuhendera program yetu washaringa nit konka hariho omuntu orukwenda ngo akwike personally usharinga na experience eki no basa kusharinga nabo contact yawe yes nimbaza kuhe namba yanjye njanje destination no bahenamba ba contactinga personally iminyeta hero kwebona bwine tibine bantu bokugamba nabo narebo very informed no basa kugamba nabo ba counseling barebe kuba basa kubaho ninga oba yande you opportunities ezo kazitongoti yokawazitongere why not them yes buri kimwe cyona nkibasika ikikuru nuwe n'abantu bokugamba nabo kwegeza so abakubasa kompika basa kompika namba yesumu ya MTN 0 mwenda 3 emwemwe 2 0 077 9933 112 niyo ndasharinga MTN kandi nobo kuza YouTube channel ukateka mizina lyanje kutegeka Ivan noza kundeba ndia Abukede TV ndukwegese minyeto noza kundeba ndiyo mu New Vision ndukwegese minyeto kuba zona New Vision Abukede TV ANTV Urban TV wata mizina lyanje no kuzireba so nduku na Daily Monitor na NTV so no kundeba wata mizina lyanje no basa kujecho wayeka weba ni mnonga Ivan no basa kubina abantu kwenda kwakora ntukereza akagisha no bakura ninjani mbaso butakora konka nimbaso kugambira emenyeto ryo kwa hero bagire nti muyikirizemu
mumanye mukuruga utine micwe tina ukubasa kuza ekyo kintu ndo basagambira bari mnonga Ivan murikiza wagamba mpuje uriye ko heru nyenda kwisiye ngo program yitirizo bashitama kutebeze twabatwine award winner Pakasa Vision Group Pakasa award winner wa 2018 2018 Ivan Kutegeka abinje bari kumumanya nko Mpakasi ogu nakora ibintu bingi kandi business akazitandika kare so yuwabo lya hero kwe ori umusiniya wanu gire cyo wateka ugire cyo wahanga o president natugira ngo mugire mwahanga mutaga yemerumo ugora afune as long as no tunga makasente Mpakasi nibamuzara rukunjiri buyanja kandi nakora Kampala umuruna manve nagambaho n'eminyeto a training eminyeto okore nkito uniform za eshaho amashweta kandi really aine mbozi nonje so program eji nereta abantu nkabo na nabandi abatari nkabo mumwe mudeke kudifero okusiye sande rukwisha ninyenda mbagambire ngo Radio West nebene programs nonje nkezi na nezindi mumwe mureke kudifero nyewe na Ivani oramukago room program yito yashitama kutebeze aho nto twabasakoma ande namba yesimu yaje bagambira mutere mu contacting Ivan tugarishire me namba then tubone kusibura abantu namba eri 0 077 ugambe namba muri nyankore nkindegana 077 99 33 112 abacha makanda na nabana mave baturamukize omwanzi wa program eji nagmand Anita Maskabo program zizo kwisha aha Radio West mutarugaho